Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám hlavní hvězdu nadcházející zlaté tretry Usaina Bolta. Poprosím ředitele meetingu Jana Železného, aby mu předal tradiční dárek, ale ještě než dostane tradiční startovní číslo, je tady ředitel pořádající agentury TK Plus Prostějov Petr Chytil se speciálním atletickým dárkem. Myslím si, že ještě nikdy takového se nedostal. Je to obraz od Mazíře Tomáše Zima s atletickou tematikou. From Serious Painter. Je to Origoš. New Origoš. Tak a poprosím Jana Železného startovní číslo. They're just waiting for me to do something stupid. Tak, ještě jednou dobré odpoledne. Zdravíme i diváky na nové Zlatá Trepra.cz, tento atletická konference live. Já si dovolím ukázat, jak se čas a svět mění. Mám tady byl ten Zlatá Trepra z roku 2004. Na titulní stránce je dnes již ředitel meetingu Jan Železný a na straně nějakých 42 je Usain Bolt, atletický svět vidí velkého budoucího krále z běhu na 200 metrů. A my jsme nebyli schopni sehnat tehdy jeho fotografii, tak jsme si pomohli pouze tím, že jsme tam dali parodii na startovní číslo, ale proč to tam Bolt, protože tehdy neexistovalo ještě startovní číslo. You were supposed to come in 2004, but then you get injured. Yeah. And we didn't have a photo from you because nobody knew you in 2004. So you would have been here for the 5th time. A 6 let později už fotografii máme. So this year we have, of course, enough photos. Tak, pojďme na vaše otázky, nebudeme to zdržovat. Your question. So they know last year you said you are working on Bolt Legend project for some years forward. So who is for you legend now? When you consider some other athletes or maybe from some other sports? Well, for me, Michael Johnson is definitely a legend in sport. He left the sport unbeaten. Michael Jordan. For me, my hero in basketball is Kevin Garnett. So for me, those are the people I really look at as those great legends. Takže tie legendy sú Michael Johnson v atletike, lebo odchádzal prakticky nezdolaný, potom Michael Jordan v basketbalu a taký špeciálny jeho osobný hrdina je Kevin Garnett, ďalší profesionálny basketbalista. Další otázka. Čedeká. Já si zase za pověří poprvé přístavku na takovém závodu, co to teda znamená, jaký to je krok v jeho přístupu ke případnému přístupu. The question is about you will run for the first time the 300 meters. Should they consider it as a first step towards future 400 meter running? No. For me, it's just I came here 1 year. I don't remember which year it was when Jeremy Warner actually ran the 300 meters, yes. And I was watching the race, and I said, I think I could do a very good 300 meters. So when they actually came and said, do you want? I was like, yeah, I'm willing to run a 300 meters because when we do time trials in training, we don't run 150s or 200 meters. We run 300 at all times. So I know to run a 300 meters. So that's why I decided why not try it in a race and see how fast I actually can go in a competition. So I'm looking forward to it, and no, again, it's not anything to do with the 400 meters. Takže nemá to nič so štvorstrovkou, ešte raz pripomínam. V roku 2008, keď tu bol, si spomína, že bežal tu Jeremy Wariner trojstovku a on sa vtedy zamyslel, prečo by som si to aj neskúsil, veď by som na tejto trati mohol dosiahnuť
kvalitný výkon a dodáva, že na tréningoch nebehávajú 150-ky, 200-ky, ale 300 metrov častokrát. Čiže on vie, ako to je bežať 300-ku, akurát nebežal v súťaži, takže veľmi sa na to teší a verí, že by mohol dosiahnuť dobrý čas. Michal, osoba právo. Otázka byla podobná, ale říkal Ricky Sims, že ta brzovka pro ně může být bolestivá, takže co taky myslí? Somebody said, I will tell you who afterwards, that it could be painful for you tomorrow. Do you agree? Yeah, definitely. It's going to be painful because it's close to 400, but it's not going to be as painful. So, but it's definitely going to be fun. I don't think I hope I can do a victory lap. You guys probably have to give me a BMW to drive around the track afterwards. Takže určite to bude bolestivé, ale nie až tak, mal by to zvládnuť, lebo je to vlastne blízko k 400, ktorá je naozaj bolestivá pre všetkých a pre každého. Verím, že teda zvládne čestné kolo po tom behu a chce od nás, aby sme mu dali BMWčko, aby prešiel to čestné kolo potom na konci. Dobre, že robíte vtipy, aspoň bude na videu potom. How fast do you plan to run? I mean, what time do you want to run? Otázka It's bola, fine with the race. že aký čas by ho uspokojil na tých 300 metrov? I have no clue really, but I've ran 31 like 1 in training, but that's like hand time. So I think probably normal race it would be like 31-2, but there's no competitors. So with competitors, you never know. So I'm just going out there to run hard and just really enjoy it because I love performing in front of a Strava crowd. That's why I'm back here every year, and he's a wonderful guy. Takže rád sa sem vracia a naozaj pobeží dlho vo Strave pre divákov, rád sa sem vracia a 31.2 by nabehol, tak si myslí, ale keďže tam budú ešte aj súperi, tak to môže byť ešte aj rýchlejšie, takže teší sa na to a povedal, to ma potešilo, že začne teda tvrdo, teda I will try hard, čiže začne naozaj dostatočne rýchlo. Tomáš Kohout, Radiožurnál. Když jsme se tady několikrát bavili předtím, že se sem sportovci vracejí, tak proč se sem vrací zrovna Usain Bolt? On tady, dejme tomu, začínal tu svoji velkou kariéru, nebo byl tady v začátcích, je to jeden z těch důvodů. Already other athletes also said they like to return to Ostrava. Why you return? Because maybe he's asking, maybe it was because when you started your international career, you were already here. First competition 206. Well, I never took note of that, but I really enjoy the crowd. The crowd is wonderful. When the weather is good, it's actually nice, and the track is very good. I really think it's a very good track. But the main reason is that the crowd is so wonderful. They're so full of energy, and they always give me that extra push to run faster, to do well, or wanting to do well for them. So it's always fun, and I also love that golden sparks that I get. Takže má rád divákov, ktorí naozaj mu dávajú ten ďalší motor a energiu, aby zabehol kvalitne a teší sa na nich, že sú tu výborní a teší sa trošku aj na tú tretru, čo dostávajú u nás víťazi ako cenu.